David. Any to so call one more can some a proton some yina fast and taken home. I was your munina ye. Na Santama da hono a yakasie. When we are can say shocking news. Jebra bia your friend Edward Ani. At times I still stand to be correct and know your MP. Na me refer the constituency no. One no okopie mo Canada ni bi. Obekaya ona Kwame Nkrumah tikase fra na. Okasa sansam na nkura ndeke kano. Eye ne yapa. So hene kase hene Paul what said na say tu kotoko hene. Na obetimi bo asam de tono so ne ehwe din. Eno na ye wo fai. Ye de nyina ye de hie de nsam bia to dwase hwe. Wono de wo blame politicians. Omo nyina ye ungrateful. Politicians any abanya omo ba nyina ye ungrateful. If it's Asante hene dwuma pa wo oboma wo mo no. Ne niema bi a woye ma wo mo no entese ne weba no akwaje bokonsam ye yere no akoka ye koso ache bibia ya na sa wo hene bo yetenase so obi fane nim twitwiri fom waka asema ya mpene waka asema ha mo so na mote ho no obi ade mic no obi kansam no odi tia no obo di no kansam bone fa no na mo gya na mo hwede din wono de wo blemi aban na mom sa aban ena ko bi kansam sam wo nyina to no so sa amrika nipa no ki a chene dadadada adana na ase tutu Asante hene be man mo nya fo te krawe ne ba we mo so yenya no ho fo so okuta Ghana se kotua oje ye mu ebebo no sa wa hene we ye nkonto ni asoso no so ye nko ni nko tie nsem a ye wo fai ye de hye ya Asante ma de hye ne Ghana de hye e de tu dwa o me on zama kasa o Ghana mo bia be face me da ate se me makasa Ghana radio zo mo bia be jera nyim da wako bia TikTok no wako wo se mu na me show 101 ya you have no idea to say the makacha ko ano wo Germany no se me kra no me security kra me fa akwa ni mtantan me an bezan body na metro Germany mbati menka ya hu bi owo oni be paso no wajimi sana ya actually nyanza mo say yes actually yes why politician yeah na come say the politics really into me and this end king for Asante sema so those are the be anase ya very big I don't know they are not catching young people na sasa we Asante ni ade fele no so be a pepeni of feel so a pepeni obi en kind of feel but why is all the Asante was so beka and no it's because you know cry yeah normal yeah almost fair it's also me di asua no na akwai time and then name time they uno mu share one on one so they praise you so that more in there but o jam bi so na o condemn aye say yesu ba class na to no sa na to here but here na was here one like I said we are in this ni we are MPP ni no Asante ni who so Asante don't allow politics no emomu yusu fanti Asante for who politics no be person we be ti Asante a jina ho kuma Asante go Asante before I join the MPP and this so they say yes name of them problem can see am war omo be the president no omo ye fake omo ye famwa well ban omo sika sam ho ya de dia no about pim so no nga kasa so omo anu what kofo Dormaahene o nanado so omo si edru dia dia Asante na ada na sabi obi so di nsem hu na etia chiamia omutime engasa hwe sampa kunya gas masa yes utimi kan cham sa ba bia nanado was aware John ya aware obi no contempt action eye den na coordinate that and cultural character ko high court say obakuma say osuro na life ya yi ada na me ya chimia ba na oso character nyamia na matchom character e ma hu sa ban hu bomb isi omu hia moade a omba Asante no den se hu fon sa na ba no masa akoteche etime sa sample issue no anado and Dormaahene I bring them meet my can say omu bomb omu because who mom a we president or who mom na obi yama na officers and for bufu say etwa kwa Dormaahene so omenye bia etu we president you better make sure that the right thing is done na mrana yejuma but you are going to so it in marathon chance a won farm land yejuma to chance yes you bufu etwa for Dormaahene so ombeka say they are banned for no you have to be careful omenye papa me kind of question you are not correct omenye fake
Oh yeah, no quite west. Nana is west. Oh yeah, west. I'm a fake. Only what as a so video be a buyer. Oh yeah, Dormaahene oh no senyor no Canapa man me call radio so Canapa we are national security we are Asante papa na nya voice ah almost say no voice mo phone court nya wo say nya voice mo ntima ye am who Canapa na one am so Otumfor na my kwame tua for no am Otumfor kwame tua for mo fake they just like money fake me share mu mo za me mu mo za na asa obia ne dia e ku Asante nko ye o ka Asante sempe na we tribalist Otumfor na na masade nto ye among Otumfor na akana bonya Asante ni se mhunu ko so nyina no onim so na national security well it no so go ye omunyam fronko ona we ni dia o kan pempe yo pempe no dia to na ko yo e machopi untini ye hwemo so ena nkora na ba ye hwemo we fight ka number mokasa number more fight people on ka number BUAW tete abrochi Sande for machopi ene dia ba bia tell us what obia ko hwe ka no some Sande for Juno Jonas no ahine ba Jimmy for no so na Asante here America 469 obi kasa TSK pacho ene dia bia so koka no ma ye so kran so form myself from he Hyundai na usho wesa oyusu ye no oyusu the way say the President Mama powerful supreme President Mama is above everybody na ne tumi na wono Otumfor ni mufa and the way or describe President Mama no and na pekam tela ma me nche wade kakra the refi or say everybody serve President Mama or use the word or say everybody serve President Mama na Otumfor kwa no she mama say o dey say obi a she mama say Otumfor kwa she mama say it yes everyone bi mu say temiti wa bon kebitela what dream I work from now born no ma me nche law President Mama ni obi a o muntie e na me che law we dem say President Mama ni obi a President Mama the constitution no the constitution no under article 1 of our constitution now it said the supremacy of the constitution Oshe Ghana your constitution now no to me no one holding na obru obia so no the people timafo no it Oshe article 1 clause 1 of our constitution now or see sovereignty resides in the people to me nya what timafo no nsem na sa to me no who be the pro kakra bi ama aban no ahwe so amaye no de djuma amaye any can tell her what point no you think Mama is supreme is not supreme it is that word supreme leader no supreme in law no Mama ye yakua or your servant yes or na sumyen you na sumyen ya na de tumi ahye ne you na enti na what here the beto ba amukwa rounds akwa cho amukwa ovufuo nyina amukwa ovufuo no we fise kufo mo bro ovufuo eje me kama fo Mama is there that fufuo de mo me boa omo ovufuo wo bi a wotumi na ovufuo ye beto ba omo na mefichire ovu fi no kom kuro bia ni nkurase bia ombeko pa ye cho pa cho se yan twa ba mo elokre eti timafo na wotumi mene wo na wotumi ka President Mama eti President Mama no ye no ye pori ye tumi kakra ma no yes ye the man for 4 years o be pa ye cho se o be som yin President na fu saka President no ka say muntu o fu se Mama call no so kan say mo fa tumi ma na me fo betra mo so na mo be so mia na be President bi ni woni tumi President tumi ya ye tumi ye the man so be som yin yes it was a tell what bon can be tell about bon President Mama is not powerful
The people are powerful. Okay. Power to the people. And it's backed by the constitution. Okay. Article 1+1. Sovereignty. Power to me. Na nyam na hodin ya ye nipa de dia. Nipa ne dia, yes. You Otumfor na kopunga. Honest suna assassin ya ne dia no. Uba Ghana ha. Uyi nyam fi ho a. Nya owo tumi no aye timanfo. Per article 1+1. Tike bitela wo bon. Wo bon. What's up bon biom? Ko the question there. They were too stupid. We Jimmy to say oh say there. O kasana and everybody serve. O to see everybody serve President Mama. Who told you that you are serving President Mama? Who told you? No, President Mama is not a king. He is elected democratically and he is exercising our powers. Wati da bia sameka be say aban bia ba oba okọ aban ba aban kọ aban bibu ba omu ye ungrateful papa because eye no kore edi entina bokwo semba ye ye kosu de kira santema nyina wura peace man yabona sundua botire sena na yesirawo enema weji yekon ebu yekon na nakabi maye na nakwaka wona woka asundue beba na papa wedi nanumonyam ekotai ekotenase eka sam solve asam asundue bae anya no nko a asam gire so a ne yakosu ne de akire no no wageye asam ba ne yakosu ne de akire no de maye position a ne yakoda ho na yewura ne yasom no yewura sene yade amame no mo afutuo mo anyansa wo bompa yamam na de na sene pa we akoka sam no wakasam ya na politicians hyehyekire ne ye ne anyam fata hwe sampasam da bia meka sampasam fi se sampasam hwe sampasam wuti wo fie wo wotene fie tina ka kyetene na boboa no tene na de hye ena sampasam be pie nanim wo de papayo ene sigadwa tumi ade ama no ka sampasam e ma sundue bae omoje tumu yekosi hene onko swai se de nebrekum yakoswai enche obeswai da cha santema awuraban na no nipa bakufuo bi akotena se ya mempre ya nya ban bi anka ncha se de wo ye ne enye ama nipa bako selfish interest nti wote sampa ena no atotuo ena no akwachi we no akuno to se president kwa no akuno to ese no akwa ese no region minister ya yi no so tete akire ena nipa no ye hene no mempre ma ne ngorukrom na security ni ho emeye ye ekure ne toka ho ne de onyu wa hene ne ama na securities na bo no ho ban ne de ne kwa up and down ne de ne ba na mo hene kasia kasem wo ya wie kiyatuna no wofom eto mu nyina ye ungrateful na president akopiem ni ye ka hensam ayi obi a Jamaica kasa ohina Jamaica kasa na ka gina mira sampa sam ne de e ha tem menhia na de confusion be na wote wo no hwe ne din enu na menua me wo fai ma de nyina edwed ani e ka ho asam se omu nyina omu ye ungrateful to Asanteman no mo de ko mo wese pa wo na ka Asante hene tene ho afri Ghana mu aka be ye omo de pa e ye obi ahwehie o omo call for and they are looking forward to that so one day Asantema be ka se watene ho na Asantema so nim se watene ho ewura nim se watene ho se kuma Ghana awu it is so what he we to na se na wo bi be social media wo hene kasi akra se me ko Poland me fri Poland dia me ko Canada akoye program bi se na ma fa so hwebo e de hirama Ghana Black Star ne Ghana man nyina na nipa ba ko time be social media e na yache yewura e na yache no ne ya be na yache na tum ya deport no wo ya ex convert ya ye ne dan ya ye ne sei wo te premo ba obedu kuma se na sa wo nipa wei ya nye ni political party bia enkanya sasam fo nkyira sa ankura wei ya nye wo bia ma ne nkanya sasam enche ne sade na mo ye no nyai na Asante hini wo ye ni yaso nkosua but sasam wo ya kwa we keka ye no eye Asante hini anase eye wo bi na keka kira president sa ka ni pa we nkwote wo
ya chene da ada na mum yem fe ne die na ku e wo se de Asante hene no won kuta Ghana enche won gusu mwa Ghana enche semi die ne kutu na social media no nkura no yusu edidi Asante ma wuratam wono wanhwe ho ene wono di kaka se okota waka cheka na asema wono onya wono wahwe o wono de se Ghana generation ho betoye no wahwe na so no eno na ba na nkura na ni abre because omo mo me di wuratam nkokwa eno na ye papa yi se Asante ma counselor omo wo Canada UK America Poland Asante fo mako people san kura nyina so se mo de omo ne san kura ne bedi tote edin fie du kura omo be chi wo mo nyina agu han emra ne beso be si emra ne beso wa wo kasati Asante man wa wo kasati wo hene bi wa wo de onim se bibu achi dom ya ma tumi bi kuta na wo be kansa ma wo ni evidence wo ni she na so be kasa na kwa mu nye tefse da kwa mu ya eno chese ya chi Otumfor nyansa na mu ni mu na no wo hene kasi wo ko ba bi ogunsa ansa no wakọ ewiem no na mo nya fam no na mo unsua nyansa ni abeka sansem wo ne nkuro be yanka mo hwe ne ehwe wo mo obiti Ghana kasetia Asante hene kasetia TV su kasetia Asante hene ni kasetia na se nipa we ne ehwe no media me se ewodo a ebeba abusua eno ne nsam a ye wo fai ade ato dwa se yede ya etese o he David ne nkofo munyina ye na Asante ma they are coming for you mo tie mo plot they are coming for you. I 2 days TV. Subscribe no share no watch wadwen asundue kwa maka to sa ye ka bakosem ya kire ya adwen e wo ya hensem ho wo mo ka nsem hunu sem tantan edite ye wura ene Asante mane ahemfufo nyina ene ete ase ya kabia kire mo se mo nso ya mamra ne ya mane ne ye eno de kuta ya me se wi afi ukuro mo hene kire ya wo gira obedwase no wi afi ukuro mo hene ne dibia ne tebia nte wo so da na mo de compare hen kasie bi na mo kan sema eni mo mfata me no be share da bia wo 2 days to subscribe na wa share no wa kire wadwen o de se babra ofanya mabrima mayham ka jama mayham fa Asante man de se bra of de she na eneme na ma ji wakode am to so miensa na me ka to se lady ayi ni se boutique wasere botwe wasebra ba de niam na bi hyehyɛ so be so sesan wardrobe mu o pentale papa hye de lady ayi ni se boutique na be kan fama kwaje bi hye na ahonya fe na ahonya hwam na ahona sonko me no be hye da bi